Nongeye kuba ikaze n'abakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhama karonka mu byo mukora byose nk'ibisanzwe rero nkaba nkomeje kugenda bagezaho amakuru akomeye cyane. Tugiye kugaruka rero ku nkuru iremereye cyane, ni inkuru iremereye muri Goma aho ibintu byamaze guhindura isura. Dufite inkuru itenyeke ikomeye iri kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuyobozi wa M23 yahinduye umukino wose, game yose yamaze guhinduka. Nabwo ari kubanza be gusa ahubwo no ku basirikare be. Bimeze bite rero? General Major Sultan Makenga umuyobozi wa AFC M23 yahagurutse ahangana na ruswa n'ibyaha byari byaragaruriye ingabo ze. Ni icyemezo gikomeye, ni icyemezo gikaze kandi cyatunguye benshi mu karere. Umujyi wa Goma uri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu gicucu cy'ibirunga bya Virunga, na hantu hakomeye cyane muri burasirazuba bwa Kongo. Ubu rero hagenzurwa na M23, ni agace k'umutungo ukomeye, korutazi, zahabu ndetse n'indi mitungo kamere ikomeye cyane. Mu by'ukuri byose birahari, ariko aha niho inkuru irushaho gukomera. Makenga ntabwo rwana FRDC gusa, ahubwo ari gufata abasirikare bakuru be akabafunga ku byaha by'ubusahuzi no gucuruza amabuye y'agaciro. Kandi mu byumve neza, nta numwe asiga. N'umuvandimwe we bwite bavukana mu nda yafashwe muri uru rusobe. Reka dutangire ku izina rikomeye. Colonel Jimmy Nzamuye, uyu niwe wari uyoboye ingabo za M23 igoma, ariko yaje gushinjwa gukoresha umwanya we akiyubakira umutungo bwite. Icyo ashinjwa harimo gukura inyungu ku mutungo, gucuruza muri iki kibazo cy'intambara, muri izi ntambara akaba ari gucuruza ibintu bitemewe n'amategeko. Makenga niyatindiganyije rero, Nzamuye yahise afungwa icanzu. Mu gihe gito nyuma yo gufungurwa ntiyagaruwe mu nshingano za Goma, ahubwo yahise yoherezwa i Masisi. Ubwo ni uguca mu ntege, ariko ni ubutumwa bukomeye. Nta muntu uri hejuru y'amategeko. Mu kwezi kwa 9 gushize undi musirikare mukuru ukomeye yarafashwe, Brig.Gen Bernard Maheshe BYAMUNGU. Uyu ni umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi. Yashinjwe kwigarurira inzu za leta 7 n'imiturirwa miremire ya leta iri mu mujyi wa Goma. Mureke mbibabwire, 7. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ntibivugwa nk'ibyoroheje. Ariko ibintu byahindutse ibikomeye cyane ubwo umuvandimwe wa General Makenga ubwe, Ibrahim Makenga, yafashwe. Yari umuyobozi wungirije mu rwego rw'umutekano n'ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo. Yafunzwe azira ruswa no kunyereza umutungo. Ibyo ni ibyaha bikomeye bishobora gusenya umuryango. Ariko se byagenze bite? Nyuma yo kurangiza ibihano yagaruwe mu kazi ke. Ese ni imbabazi z'ubuvandimwe ngo ni umuvandimwe wanjye, cyangwa se Makenga nta bantu yizeye yasigaranye? Ese si ugushyira umutwe wa M23 mu kaga? Hari n'abandi batagize amahirwe yo kugaruka. Manzi Musonerwa wahoze ari umuyobozi wa Ibrahim yafatiwe mu bucuruzi bw'imodoka zibwe zavanywe igoma, noneho ziva na Bukavu, zavaga muri iyo miji yose zikajya gucuruzwa muri Uganda. Manzi afite n'amasano akomeye n'umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Elasto. Ariko icyo nabwo ntabwo cyamufashije kuba baba bafite icyo bapfana. Ngira ngo murabizi ko Bahati Musanga Elasto ni umwe mu bantu ba hafi cyane ba General Makenga. Yarafunzwe rero, nyuma akimara kurekurwa ahita yoherezwa i Masisi nawe. Ubwo turavuga Manzi ni ukuvuga ngo avukana n'umugore wa Elasto, nyine guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Masisi rero imaze kuba nk'ikibuga cy'abahanwe muri M23, kuko bose bari koherezwa muri Masisi. Abantu bose bari kwibaza kubera icyo abayobozi bari koherezwa muri Masisi. Noneho reka
twibaze uko ibintu bihagaze. Duhindukire tujye ku bijyanye n'iby'amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu. Nyuma y'uko M23 ifashe Bukavu, amakuru yakomeje kugaragaza ubusahuzi bw'izo zahabu, bimwe bikajya mu bucuruzi bw'inyerezwa, ubucuruzi butemewe. Mu bafashwe harimo Lieutenant Colonel WILLY, umuvugizi wa gisirikare wa M23 ubwe yafunzwe ibyumweru 3 ku itegeko rya Makenga azira gucuruza zahabu zanyerejwe. Uwo agomba kuba ari isura y'umutwe, ngira ngo murabizi ko uyu Lieutenant Colonel WILLY numwe mu bantu bazwi cyane muri M23, ni isura y'igisirikare cya M23, ni ugaragara mu bikorwa bitandukanye bya M23 by'igisirikare, yaba kwerekana abasirikare bafashwe, yaba ibikorwa byose nyine twavuga ngo picture ya M23 n'uyu musirikare rero yafatiwe mu bikorwa bikomeye cyane byo gucuruza zahabu mu buryo butemewe n'amategeko. Akaba rero ashinjwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Hari kandi Colonel Julien Mahano Baratuje, uyu ni umuyobozi wungirije w'ubutasi, yashinjwe gukorana n'abashoramari b'abashinwa mu gucuruza zahabu. Yashoboye kuguma mu mwanya igihe gito, ariko nyuma yoherejwe nawe hehe Masisi. Kandi ntibyagarukiye ku by'ubusahuzi. François Kazarama, undi muyobozi ubufungiwe Icanzu, yashinjwe kwica umuturage mu rugo iwe i Bukavu. N'urundi rwego rukomeye bigaragaza ko Makenga atarwana gusa n'abakora ubucuruzi butemewe, ahubwo ari no guhagarika buri wese urenga ku mategeko. Ubwo ndavuga kuri uyu François Kazarama wishe umuntu, nyine yishe umuturage iwe mu rugo. Urumva nawe yafunzwe azira ibyaha yakoze. Bigaragaza ko General Makenga atari guhana abacuruza amabuye y'agaciro, abacuruza ibikorwa bitandukanye bya leta muri Goma na Bukavu, ahubwo n'abari gukora ibindi byaha byose ari kubashyira ku murongo. Ariko ikibazo ni iki? Kuki Makenga ari gukora ibi bikorwa? M23 ishinjwa byinshi: ubusahuzi, yicarubozo, kwica abaturage, byose byavuzwe n'amahanga na Loni ndetse na leta ya Kongo. Ariko Makenga we aravuga ko arimo kurwanya ruswa, kurwanya ubutegetsi bwananiwe bwa Kinshasa. Nubwo ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika na Loni, aracyagerageza kwiyubaka nk'umuyobozi w'umutwe ufite discipline, igisirikare gifite discipline, igisirikare gifite ubunyamwuga. Ariko ibyo byose bishobora kumusenyera imbere. Gufunga abasirikare bakomeye nka WILLY cyangwa BYAMUNGU bishobora gusenya icyizere mu ngabo. Hari abatangiye guhihwisa bati, ese Makenga ntiyaba yararengeje urugero? Dore ishusho rusange. Makenga ari kugerageza gusukura umutwe we, ariko abikorera hagati mu ntambara, aho ubudahemuka ari ikintu cy'agaciro kurusha byose. Yizera ko gufatira abantu ibihano bigufi cyangwa kubimura bizatuma bagaruka ku murongo, ariko gufunga umuvandimwe w'ubwe no gushyira mu buroko umuvugizi we ni ubutumwa bukomeye cyane. Ibyo bishobora gufasha gutuma ingabo zubaha amategeko, cyangwa se bikazana kwivumbura imbere muri M23. Kandi mu gihe ibiganiro by'amahoro biri gutegurwa muri Doha muri Qatar, ngira ngo murabizi ko ibiganiro by'amahoro bikomeje kugenda bitegurwa, yaba leta zunze ubumwe za Amerika zabigarutseho kwiduha muri Qatar, n'ubundi nubwo ibiganiro bisa nk'ibyasenyutse, ariko ibiganiro bikomeje kugenda bitegurwa. Makenga rero agomba kwerekana ko afite ububasha, atari mu butaka gusa cyangwa ku butaka gusa, ahubwo no mu basirikare be afite ububasha bukomeye cyane. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumvira ngayo nguko ko bimeze muri Burasirazuba bwa Kongo, muri iri joro amakuru yatugezeho muri iri joro, umuyobozi w'inyeshyamba wahagurukiye ingabo ze kugira ngo yerekane ububasha mu karere, aho kwizirana ari ikintu cy'agaciro nk'amahoro. Byombi
bikaba bikomeje kuba bike cyane. Mukomeze mugumane natwe kuko turakomeza tugende tubagezaho amakuru akomeye cyane. Amakuru tubagezaho akaba ari amakuru n'ubundi yibanda kuri politiki ndetse na geopolitics na diplomasi, amakuru abasesenguye, documentaire, amakuru meza cyane. Ndabakunda cyane, bless up, muri abagaciro.